Pa dobro, reakcije su bile, ne mogu reći očekivane, ali eto znali smo, bilo neki najava da će ukoliko Schmidt interveniše biti reakcija iz Republike Srpske. Schmidt nikada ne interveniše jer se njemu to nešto sviđa, on uglavnom i uvijek interveniše da deblokira procese. Bilo bi bolje da smo mi sami donijeli tehničke izmjene izbornog zakona, ovaj dio koji se tiče integriteta. Zato nam je dao jedan razuman rok, čini mi se, kad je u decembru najavio da bi išao u nametanje. Imali smo vremena i do sjednice i do odluke Europskog vijeća, nismo to uradili, nažalost mi, onda je odlučio da interveniše Schmidt. Ako pogledate strukturu njegove intervencije, to su vrlo dobre, kvalitetne, poželjne stvari za demokratiju u Bosni i Hercegovini i nadam se da je to neka prva afektna, recimo tako, reakcija. Put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju može usporiti bilo ko, jer svaka od strana ima tu famoznu mogućnost veta i blokada. Predstavnici ZRS-a mogu privremeno, eventualno, usporiti put Bosne i Hercegovine, ali dobijanjem ovoga zvaničnog zelenog svjetla za otvaranje pregovora mi smo ušli u taj voz i za sve nas bilo bi bolje da tamo putujemo što prije, pa posebno za one koji predstavljaju vlast u BiH entitetu RS, jer i njima treba ovaj kišobran i sigurnosni i ekonomski Europske unije. Nadam se da će razum nadvladati prve emocije koje su bile posljedica ove reakcije.